Ili uweze kufurahia zaidi kwenye maisha yako, jifunze kufuata moyo wako unataka nini, na shirikisha akili yako. Kumbuka, kuna mambo yanahitaji akili yako ili uweze kufanya maamuzi, na kuna mambo yanahitaji moyo wako ili uweze kufanya maamuzi sahihi. Vile vile, kuna mambo yanahitaji kushirikisha moyo wako na akili yako ili uweze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kwani kuna nyakati moyo wako utakwambia unachokifanya ni sahihi, lakini akili yako inakataa. Na kuna nyakati akili yako itakwambia unachokifanya ni sahihi, lakini moyo wako unakataa. Kwa hiyo, jifunze kushirikisha moyo wako na akili yako ili uweze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo, ili uweze kufurahia zaidi na kuishi maisha ya furaha na yenye mafanikio, jifunze kufuata moyo wako unataka nini, na shirikisha akili yako. Bila kusahau, mafanikio yako ndiyo furaha yangu. Asanteni sana kunisikiliza, na Mungu awabariki.